Abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club TV. Bonjour Nabino Bandeko Balandi, chaîne Nabiso Lissapo English Club TV. To sepele mingi pour na participation active Nabino na kolandra ba vidéo Nabiso. Alors, on a tous la leçon Nabiso, leçon 46, Food 5, Biloko 5, Food 5. Donc, tout cela, c'était pas tout l'embaroliate. Alors, na Food 5 Nabiso, titre non Take It Further. Take It Further, kota na mona mozindo. Poto tu komona vocabulary builder, to construire vocabulaire, to kota na oskoyo na mozindo. Take It Further. Alors avant ça, to lo to na leçon de to tangi c'est que appetizer ezali biloko. Disons ezali entrée, tant ou un restaurant, bah on peut se nommer appetizer. Biloko principal to bien en main course. Main course. Alors, billet ou facture au serveur va payer ça sur aussi au lien. Ils allaient the bill. Tout le monde fourchette ils allaient fork, mbeli knife, lutu spoon. Appetizers ils allaient salade, to repas mora mikie. Avant olia biloko no principal. Dessert, tu vois que dessert, D, la lettre D, E, S, S, E, R, T. Dessert, dessert, et la cake, gâteau, pie, et tarte, or ice cream. Ice cream is a crème glacée. Tu vois que people often drink coffee or tea with dessert. Tu vois, bateau des fois. Balia bamela café, to bamela tea na dessert. Alors, to bani leçon 46 na biso, Food 5. Take it further. Premier point na biso, premier puce to tie to bi, you eat or have a meal. Ah, to tang sa ba verbe o to utilisera pour na rolia. You eat or have a meal. Non, mais bon. You eat or have a meal. Donc, verbe to have. Yon a to une école, mais ça tang service teacher en école tang service. I have a pen. You have a pen. He has a pen. She has a pen. We have pens. You have pens. They have pens. To tang ka bongo école secondaire. Que verbe to have is a verbe avoir. Mais comme verbe avoir et comme on le verbe d'état, donc j'ai nazanango. Mais à comme on le verbe action pendant que a une signification mususu. Si on dit I have a meal, il ngo ba na liere pas na I'm having a meal nazo liere pas. I have a meal na liaka repas. Yoko bi you eat or have a meal. Or il ngo ba ou soit on va eat, soit on va have a meal. Ok? People eat breakfast in the morning. Batu baliaka déjeuner na tongo. People have breakfast in the morning. Batu baliaka déjeuner na tongo. Donc, na mutolobi, people eat breakfast in the morning. Na mutolobi, people have breakfast in the morning. People eat lunch around noon. Batu, bon, mon lunch. Lunch c'est biloko midi. Biloko midi en français. Ils ont dîner. Ils ont râpé. Donc continuité à déjeuner. Lunch. Continuité à déjeuner. People eat lunch around noon. Bato balière à dîner aux alentours de 12 heures. People have lunch around noon. Et les andengi mona motor bi people eat lunch around noon.
Bato baliaka bilei ya midi, bilei ya nini dîner na midi. People eat dinner in the evening. People eat dinner in the evening. Bato baliaka, disons, na français to ba dîner na pourquoi ou souper. Bato baliaka souper, donc biloko pourquoi na pourquoi. People have dinner in the evening. Bato baliaka biloko ngo souper na pourquoi. Donc have ou eat na contexte ya restaurant to ya nutrition elingo ba kolia. OK? Ezande di verbe to drink. To drink eza komela. Mena lingala soto ngoloba na meli mai to loba komela. Kisi to ba na meli kisi komela. Mena anglais sikoyo soki mai to loba I drink water, soki kisi to ba I take medicines. Okay, or I take medication. Okay. Plus mususu ba visible so another word for supper, for dinner is supper. Another word for dinner is supper. Un autre nom ya dîner ezali supper, souper. Yangwana na mopanzi église la Sainte Seine nangle bengango the Lord's Supper. The Lord's Supper. Lord is a Seigneur. L-O-R-D apostrophe S, which is supper. The Lord's Supper, la Sainte Seine. Donc, another word for dinner is supper. Na tchango na rouge. Donc, un autre mot ya dîner est ali souper. Toute une question. What time do you usually have supper? What time do you usually have supper? D'habitude, au lieu qu'à souper nangonga nini? Flèche qui a répondre. I have supper at 7 p.m. I have supper at 7 p.m. Na lieu qu'à souper na 19h. Bon, je souvenir tout le temps qu'il y a heure. So be 7 p.m. et ningo ba 19h. 7h ya pourquoi? Plus mususu, ya misatu, to be. Another word for appetizer is starter. Another word for appetizer is starter. Comme mususu ya appetizer, donc apéritif, amuse-gueule, ezali starter. Donc, ceux qui sont dans un restaurant américain, on dit I need a starter. On comprend que vous avez pour ça, il y a appetizer. Mais ceux qui sont dans le domaine technique, starter, on a mis tout ça démarreur. Starter, ils ont démarreur. Tant que tu as un tube, pour le tube, comme un rarissime, tant que tu as un tube, tu as un tube pour tube. Tu as un starter. Donc, starter, ils ont démarrer le starter. Ou dans le domaine technique. Mais dans le domaine culinaire, quand tu as lamba, starter, ils ont entré to amuse-gueule. Si vous avez fait un bateau dans un bon ébélé, vous avez invité, moi, le mot est léger. Nous avons dit amuse-gueule, appetizer ou starter. Donc, si vous avez foufou, na Thompson na makabu na feti ko lobate gen one is ali amuse-gueule ou amuse-gueule te zali one is a main course. Okay. Are you having a starter before the main course? Are you having a starter before the main course? Est-ce que ozolia nani amuse-gueule avant ba la biso repas principal? Eh bien, yes, we are. Donc, tu dis beau. Eh bien, oui. Oui. Tozolia liboso amuse-gueule avant de lire main course. Tozolia bilo la principal. Another word for bill is check. Another word for bill is check. Ton leçon de tobaki bill ezali facture oyo ba ba déposer yo tango bilei e komi na suka. Donc tolobi lo lenge mususu ya robenga bill wana ezali check. Okay? Now bakomi at the end of a meal tango bilo wesili soki bosisi kolia
The customer says, les clients à l'obaka, check please. Donc, si vous voyagez déjà à Dubaï, à Lagos, Abuja, Londres, Los Angeles, Washington DC, aussi si vous allez dans un restaurant, vous dites check please. Bah, vous avez un sa facture. Ok? Or, ou bien lobby, could we please have the bill? Could we please have the bill? Est-ce que tu as une facture? Est-ce que tu as une facture? Here you are. Here you are. Here you are. Le voici. Yango ou la voici. Ou dans le sens où. Ok. Puis, a server is either a man or a woman. A server is either a man or a woman. Serveur, en anglais, mot server est désigné comme mobali topé moisi. A server who is a man is called a waiter. A server who is a man is called a waiter. Mutozo servir ya mobali babenga waiter. A server who is a woman is called a waitress. Mutozo servir bilei ya mwasi babenga waitress. Mais na domaine na biso ya linguistique, ba linguiste ebele surtout na mikili ya poto bamona ke ba développer ki concept mo babenga language politically correct. Langage politiquement correct. Pour dire quoi? Balinga ke ko vide biloko mingi. Ndeti bango tellement ba pronaka parité, soki bazo za ba vocabulaire ke un vocabulaire est désigné basi. To vocabulaire désigné ka mibali. Wana pona mona ndeti mo discrimination yango ba créer ba terme intermédiaire. Donc ba terme mo sans na mwasi na mobali azo se retrouver na terme wana. So tobi a server elingo ba ya mwasi na ya mobali au même moment. Mais so tobi a waiter want to be déjà mobali. A waitress mwasi. Pe ya wana na domaine oteka balobaka salesperson. Salesperson is ali mwasi to mobali azoteka. So because salesman, vendeur, saleswoman, vendeuse. Comment? Chairman, chairwoman, chairperson. Chairperson, donc chef y a entité, y a moi si to chef y a entité à mobile. Ok. Mais nabanyama ya basi kombo ya basi banyama ezali banyama pe mibali bakombo na bango eza mais soko yebite eza na une façon de paraphraser ozwi kaka hi ya mibali obakisi boso kombo nyama to shi obakisi boso kombo nyama neti dog eza mbwa o mbwa ya mwasi ezalaka bitch mais roba a she dog elingo ba mbwa ya mwasi donc poche shi liboso a he goat parce que goat ezali chèvre. Et he goat, il y a book. Merci mingi. Tokei na exemple, babi. The waiter brings us the menu. Le serveur nous amène le menu. We ask the waitress for the check. Tozo senga ou to senga ka serveuse facture. Puis Nabiso Suka est intitulé Culture Note. Culture Note est un texte. Alors, na autant la peine nous expliquer au même moment. Na Culture Note Nabiso. Na Culture Note Nabiso to romona le lingenini ba américain ba considérer certaines choses dans un restaurant. Alors, baby, many Americans love to eat out. Many Americans love to eat out.
Ba américain belé balinga kolia libanda. Donc to eat out na chango na rouge. To eat out lingo ba eat in a restaurant. Out eza libanda. To eat out kolia na restaurant. Eat in a restaurant. In America, people like to eat many different cuisines, cooking traditions. Donc en Amérique, ba tebele balinga kolia ba cuisine différente. Nan disons cuisine plus balamba en anglais eza kitchen. Tout tanga ki on a leçon na biso, j'ignore encore la leçon, mais sur tout le monde tout tanga ki mamboya ya cuisine ya ndako, ba compartiment na kata ndako. A kitchen des a cuisine. Mais en anglais so bi I need Congolese cuisine. Ngo ba cuisine on ngo ba cooking traditions. Donc biloko ya tradition. Ba pese exemple such as French, Italian, Chinese, Spanish, Mexican, Congolese, Japanese and Korean cuisine. Donc cuisine française, italienne, chinoise, espagnole, mexicaine, congolaise, japonaise na coréenne. And many more. Donc, dans le restaurant, on a une tradition. Na bango. Même awa, surtout yambi italien to grec awa, a retourné au restaurant, il y a grec. Net italien, au lieu de une pâtisserie nouvelle sur Monjiba, place des restaurants, il y a italien. Alors, when people eat out in America, quand on va aller à Libanda, un restaurant en Amérique, they leave a tip. Tip is a payment for good service. Dans la mboka mususu wana so mutalié na restaurant, atika ka pourboire. O ezali vraiment habitude na biso te na Congo. Certaines personnes généreuses bazala raso aller na restaurant, to bimi na supermarché, après c'est muta sécurité moi 500 francs tigali, to moi 1000 francs tigali. Nangle ba et type. Eza pe verbe tout type donner un pourboire. Eza paiement basal rapport na bon service. Les États-Unis ezali culture. Ngamo na vivaki ngona kata ya hôtel na Californie. Ba ibisa ki biso to tikaka moi ba billet, moi ba pièce de monnaie likolo mbeto. Donc so bimi oti la pièce de monnaie pour moteur bon solo chambre azo moi la pièce de monnaie wana. Donc ezali culture. If the service is excellent, si le service ou la rendre ezali excellent, the tip is usually 20% of the total bill. Pour boire et varier, il y a 20% il y a facture totale. So imaginez que Batumsu na Kinshasa va aller à $100 dans un restaurant. Moment où les $100 dans un restaurant, au PC serveur il y a 1000 francs. Mais aux États-Unis, ceux qui a servi maintenant qui toque au CP, il a bilo à $100, au PC $20 au Kabeli. The bill, if the service is good, ceux qui service est bon, the tip is 15%. Wana pour boire est à 15%. Donc, les $100, bon, bilo c'est passable, au PC à $15. Also, when American friends eat in restaurants, na boepe, tango ba américain sou bazoli bango so na restaurant na ba camarade, they usually divide the bill. Entre parenthèses, divide, to split the bill. To split the bill, il y a bakabolaka facture de manière égale. Tu les $100, tu as 5 personnes, montuna ça $20. This is sometimes called going Dutch. Donc, en anglais, to go Dutch, et l'incoloba, donc, ok, tu es on a déjà ça, litiété, moutaye maman innocent. Donc, otié au lié, otiété au liaté. Donc, bango kuna, ils ont un modèle où on a même moi, si ceux qui m'ont la ligne, les gens ma sœur qui en Angleterre, États-Unis, m'ont la zone qui est un restaurant, Kala Ingango, Zala Prudente. Pour beaucoup, les gens ici, habitent au Kabola,
facture. Going Dutch to split the bill. Si ko tanga ou répéter après nga. Okay. You eat or have a meal. People eat breakfast in the morning. People have breakfast in the morning. People eat lunch around noon. People eat lunch around noon. People have lunch around noon. People eat dinner in the evening. People have dinner in the evening. Another word for dinner is supper. What time do you usually have supper? What time do you usually have supper? I have supper at 7 p.m. Another word for appetizer is starter. Are you having a starter before the main course? Are you having a starter before the main course? Yes, we are. Another word for bill is check. Another word for bill is check. At the end of a meal, customers say, the customer says, check please. At the end of a meal, the customer says, check please, or could we please have the bill? Could we please have the bill? A server is either a man or a woman. A server is a man or a woman. A server who is a man is called a waiter. A server who is a man is called a waiter. And a server who is called a woman, and a server who is a woman is called a waitress. And a server who is a woman is called a waitress. The waiter brings us the menu. The waiter brings us the menu. We ask the waitress for the check. We ask the waitress for the check. Culture note. Culture note, littéralement, c'est une note culturelle. Ou une note par rapport à la culture que véhicule la langue anglaise. Many Americans love to eat out. Love to eat out. Between parentheses, eat in a restaurant. Eat in a restaurant. In America, people like to eat many different cuisines. Cooking traditions, such as French, Italian, Japanese, and Korean cuisine, and many more. When people eat out in America, they leave a tip, a payment for good service. If
the service is excellent, the tip is usually 20% of the total bill. If the service is good, the tip is 15%. Also, when American friends eat in a restaurant, they usually split or divide the bill. This is sometimes called going Dutch. Merci mingi nabino bandeko balandi pour na attention particulière nabino bo pesi na chaîne nabino lisa pour English Club TV na sepeli mingi tout le monde dans nos prochains numéros to mi batela pour tout chaque masque tout sokola maboko pour tout répondre maladie ou comme dit déjà pandémie. Merci beaucoup. C'est une ndinga dingala pour comprendre facilement. Belé besoin de déplacer besoin qui n'amboka ba paya ou c'est na monoko anglais besoin na et compréhension na dikambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais za pete za simple langue ko banga ngote bokota na club sa English TV bango ba laksa ba pende na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda awari you tisuka.